खानु रागा पेटमा थियो होला सायद होइन भयो कि चाहियो गर्मी भयो अब आउँछ यसैबाट त्यसो है बन्द गर्नु भएको हावा आयो भनेर ल्याएर त यो त ठुलो हो अनि भाइहरूलाई बन्द भयो धेरै वर्ष पहिला आउनु त आएको छैन तहसम्म त पुगेन यतै चाहिँ आयो होइन यो चाइनाबाट ल्याएको गाडी यहाँ राखेर अनि यहाँ भत्ता फुलाएर यो खन्दा लडेर मरिन्छ फाल्दा भनेर कति भिड है आउँदा बाटो एकदम हनुमान खै हो रोड एकदम बिजी थाल्यो त्यसले आफूलाई ज्याकेट खोलेको हो त्यो त्यसले ज्याकेट खोल्यो होला कि गर्यो होला औषधि खाइदियो भने चाहिँ अनि सबै लेखाइदिएको अरे डक्टरले कमी होला त्यो घामै लाग्दैन त्यहाँ उहीबाट औषधि ल्यायो भने कति कम कोठा चाहिँ सर्नु पर्यो क्या चिसो लाग्नुभन्दा अगाडि हो भनेर कति घाम लाग्छ आफै नखोले không lấy đúng không? Nó lấy làm nó bắn ra đó. đứng ra ngoài. Lên đi nào. Đấy. Cái ông làm gì nhìn? Ăn hả? Ông ấy là muốn đi ăn đi không? Ủa nó là Mới đi nào mà rồi đấy hả? Bây giờ mới muốn nào nữa. Đâu nữa. Cái này nào mới là hay hay. Cái này nè, bao nhiêu vậy? Cái này nó con đó. Con đó, cái này nó đó. Anh này muốn đi không? Ủa mà thiểu. Nó ra muốn đi nè. Con này này. Bây giờ nó mình Mới thôi nên tao mình cái lòng ngọt. Cái con đi nó nên đi hỏi rồi như nào rồi. Nó đây này nói là ăn là này có. Nó mình hơn nhau. Phải đi đây này mà. Anh anh đâu rồi? Ôi yeah, mà mình đang ăn đến đi. Mọi người ăn như này. Rồi ăn như này mình đây. भित्र जाने हो? भित्र जाने. यहाँ त तल मिल्दैन. nó मिल्दैन होला. यो यिनीहरू जम्मै जाने हराम. यही जाने हो. होइन बाबा हिँड्दै आऊ. mà thăm này là con hiển được này. छोरो नि त अहिले कस्तो जात्रा. Mà.
Kalau aku tahu, kami. Orang mau apa boleh. Kalau itu mau kami tahu. Ya, kalau ada. Baik Pak. Oh. Kali-kali mana kan? Tahu-tahu itu enggak apa. Kali-kali non kalau lah. गाडी छैन होला Oh. अनि अटोमा जानु मिल्दैन यहाँनिर तर त्यो आफ्नो गाडी ट्याक्सी Ya, apa minta kan itu ya. अहिले उठ्यो हुने माने हुने हो Tahu. Eh, पार्किङ एरिया यहाँ रहेछ ओनरहरु oh itu ya, mana kali na? अब निलेर हुने माने हो नि Oh, apa? उयो नजाने Sama. Yang mana? Itu ya, kalau mana ani. Ya, mana yang mau kan? पार्किङ हुँदैन भनेर काटिदिएर Ini mana kan? टिट काट्दैन Ini mana kan? Ini mana? छोरोको निधाए कस्तो भन्नु निन्द्रा आएरै हो भनेको के हो छोरो न छोरो अनि यो